Kardom, Pini Birtar Jikta, Pini Prime Time News Tanbang Pinili Monitoron Pi. Kironi Arlo Kitu at Sokomaratum, Kironi Arlo Kitu Wara Atumapan, Sankiron Pon. Kangkir ajonira atum kicholong lepen kisung bangso alam chinisi bangkre pososi achokomratum chelang si rongkang tui kironi aradapan kanghon kangjin so pen pini kironi arat don paroi si sose kiduk aradapan sanghan sabun jang thu dali ronpon bangso sanghan kiron ahot moni chingrum longle rijak sabun pencher samwer nangji kitu kithak mitari si ansose chepehelo nangji osumara phan mithang silo thanwer nangji hempen angtan barbede nangji mati hem si tower nangji pualamta than peredun Lapu ayin kaprek rongkang tui alongta, Kironi rongkang tui, Machkaong, Kironi Daily Bajar, Kironi Weekly Bajar arat apan, Akijoy pen sangron pon. Kironi pen birta pangdakpon, Mohon Teron, News 24, Karbi Anglong. Patumi ada porpai ke pa porpen rongkang lem spen patir pipon si Sadgaw Anglong Sangkiron pon. Sadgaw rong par arong terang arong kramsa arong along COVID-19 mati lockdown penajok kisung ki boy teklong si rong kang lems along kachirap donatum aning ki me penajok pini rong kang angkang piarlo mati Sadgaw arong along pus kami akejoy pen sangkiron pon ration card ki dola pen DPL family abang pu bang pido ana tumapan akejoy pen sangkiron labang soa sangkiron adilera men laki miss puja pangchupi lapen labang soa sai along kachirap donatum ta aning misen pen pachon pon lo dongka mukam pen berta pangdakwan digonto terang News 24, Karbi Anglong. Men tomon charting ke wang penajok ong dunga hemarit ke nahok. Men tomon charting ke wang ham ajok Asam angkang along chot kali Karbi Anglong angkang along dipu pentaklok arong tomon kete hemrin ke nahok bari putung ke nahok do. Son si dipu manjar puluni center pendanglok along ahawarta pangso tomon charting abu piajerni rat kisung na. Dipupen berta panggakpon at Marson Kamsa News 24 Karbi Anglong. Pinya berta lapan si kang toniklo tumithakmi Kardom.